darsu 2 e nder babu 51 ka riyadu salihin. wa anhu yettama e on sahabajo waylitaɗo ƴettede muɗum ka darsu en, bimana ɗum ko aba hurairata radiallahu anhu anin nabi ko ƴetta e annabaji allah sallllahu alayhi wa sallam fima yahaki fi konko filli an rabbihi ga yo makko tabaraka wa ta'ala. kala o maki adnaba abdun, jiyaɗo faggitike damban bakkatu, fa qala wi allahumma ya allah ihfirli yafalan dambi bakkatu an o. so woli ɗum fa qala allahu tabaraka wa ta'ala la teddoto ɗon kadi jaboto adnaba abdi, jiyaɗan on waɗi bakkatu damban bakkatu, fa adima o andi jakka yo anna lahu rabban, himo mari jeyɗo yahfiru damba mono yaafo bakkatu, wa yahudu bi dambi mono jogito bakkatu. thumma aada refti o ruttike, fa adnaba o waɗi bakkatu, fa qala wi ay rabbi ihfir li yafalan dambi. toujours fa qala tabaraka wa taala la tedduto ɗon jaaboto adnaba abdi damban, jiyaɗan on faggitike bakkatu, fa alima o andi anna lahu wonde hino wodanimo rabban, jeyɗo yahfiru damba mono yaafo bakkatu, wa yahudu bi dambi, allah jogitoto bakkatu yaafomo. tumma aada refti o fillito, fa adnaba o waɗa bakkatu, fa qala ay rabbi ihfir li dambi. fa qala tabaraka wa ta'ala adnaba abdi damban, fa alima anna lahu rabban yahfiru damba wa yahudu bi dambi. qad ghafartu, gomɗi mi yaafike li abdi jiyaɗa on, fal yafal ma sha yuhu, kala ko fala mi yaafotomo. ɗum ɗo ko hollugol en haka allah yiɗi weltori ɗon tububuye jiyaɗo makko o. muttafaqun alayhi. wa qawlihi ta'ala e dal makkan kala tido towɗo e hadisel qudusi, falyafal ma sha'uhu, kala ko fala ay ma dama yafalu hakada, en tant que himo gerdide ni tuuba rutto tuma kala o bonni, yuduni bo himo waɗa bakkatu e tuubu himo tuuba, aghfiru lahu, haray min kadi mi yafotomo. fa inna tawbata ande tuubu ye'on tahdimu o muncay ma qabla kala bakkatuji ko aditimo. wa anhu qala rasulullah sallallahu alaihi walladhi mi wodi on nafsi bi yadi law lam tudnibu, si tawino on waɗatano bakkatu tuubon, la dhahaba llahu bikum, allah montayno on itta, wa jaa bi qawmin, o adda yimɓe goo yudnibuna, ɓe no waɗa bakkatu, fa yastaghfiruna allah ta'ala, ɓe tuuba ɓe rutto ko allah, fa yaghfiru lahum, o yaafoɓe. rawahu muslim. wa nabi ayyuba khalid ibn zayd radiyallahu anhu qala wi sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hiɓe maka lawla annakum stawino nako onon tudnibuna, ko tawno kon iɗon waɗa bakkatu tuubon, la khalaqa allah tagayno khalqan tagu yudnibuna, ɓe no waɗa bakkatu, fa yastaghfiruna, ɓe tuuba ɓe rutto, fa yaghfiru lahum, allah yaafoɓe. rawahu muslim. waɗugol bakkatu bona mano boni, kono haalegol ko ɓuri bonde e ɗum ɗon ko ronkugol tuubugol ngol. mo waɗi bakkatu tuubi, haray ɗum ɗon bona, allah subhanahu wa ta'ala wuri ino yiɗi ɗum. en wi'al no hiɗen encourage jama on e bonnugol ngol, kono allah no yiɗi bonnowo yilto tuuba rutto heña. allah ko añi ko bonnowo deppito e bonnere muɗum nde. wa an abi hurairata, daygo ngun fanɗi bindi ɗin welali yi'ude joni on yaafoto. wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala o maki kunna men latino oɗan meɗen jooɗima a rasulillah on ndeɗaɗo sallah sallam, mana aboubacrin wa omar, meɗe wondi aboubacre e oumar radiyallahu anhum fi nafarin e nder dental molanangal. fa qama rasulullah ene laɗallam immi sallallahu alayhi wa sallam min bayni azhurina, hakkude amen, fabta alayna, o neeɓi o artali, fa khashina min huli an yaqta dunana, e an yuqtata'a dunana, nde goɗɗum waɗata mo ɓaawo amen, ko wuuri men wowliren noon. fa fazi'na min ɗinƴi moƴƴo, fa qumna min immi, fa kuntum laati awwala man fazi, adiɗo hulde. fa kharajtu mi yalti abtahi rasulallah, miɗo ɗaɓɓitani laaɗo sallah sallam, hatta ataytu ha'itan, ha mi ari mi tawi mir e jardin wi lil ansariyankoɓɓen. wa zakara al hadisa, o janti hadis on ɓe tuulino juutiri noon fof, kono enen ɗo o fof o addaka ila qawli, ha e konngol makko. fa qala rasulullah sallam, nelaaɗo allah maaki, idhabu yaw fa man laqita, kala mo fottuɗa wara a hada al ha'it, ɓaawo oɗo jardin, tawa yashhadu mo siriti an la ilaha illallah, mustaqinan biha, himo hooli ɗum qalbuhu ɓernde makko nden, yahu jinda, kala mo fottuɗa
tawi mo wi ashhadu an la ilaha illallah mo hooli ɗum kadi fabashiru humpitamo weltiniramo bil jannati wonde hino waɗanimo aljanna. Rawahu Muslim. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا بجنغ قول الله عز وجل دال الله في إبراهيم صلى الله عليه وسلم في قصة النبي إبراهيم فما كده ربي جومي إنهن نديس نموجي أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني وقال وي فرفع يديه وأنت جود مكده وقال ماك اللهم أمتي أمتي مفتي أن وبكى أولي فقال الله عز وجل يا جبريل اذهبوا إلى محمد فادك محمد وربك جومما يتدام وربك كجومما عالم بري أندود فسأله لانو دام ما يبكيه كونكو أن ولد بمعنى يهي لانو دا محمد كوني ولد الله بيسي دون نونكو جومما نمبري أندود بمعنى الله نريراد جبريل وسمهم باكو سي جبريل يهي لانو إيكي wara noon o humpita Allah hino ande fatahu jibril artayno laaɗo fa akhbarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam humpitimo bima qala ko woli kon wa huwa alam tawi ko kanko ɓuri andude fa qala allahu taala allah daali ya jibril idhabutu ila muhammad faqul wiya innano menen sanurdika aray min weltina fi ummatika e nder mofte maɗa ɗen wala nasuuka min monintama. Rawahu Muslim. ɗo no weltini. وعن معاذ يتام معاذ بن جبل رضي الله عنه قال وي كنت ملاتي نريد فالنبي يوتي بباو نلادو على حمار بمعنى سيبورتانو نلادو هور بابا فقال نلادو ماكي يا معاذ هل تدري اسكي هيد عندي ما حق الله كندون حق الله على عباده دو جيا مكوبه وما حق العباد كندون حق جيا من كدر الله ادو الله قلت مجابي الله ورسوله اعلم قال نلادو ماكي فإن حق الله عندنا حق الله على العباد أن يعبده كبيرهم ولا يشركوا به شيئا وحق العباد حق جيا من كدر الله الله يؤدبكم ولا تتعامل لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس أتتانهم بتهدين بين قال لا تبشرون تهم بتوبة فيتكلوا سقط آم بيونجنوا يدون بيقولون كقولوا دكموا متفق عليه. وعن البراء جتام إبراهيم بن عازب رضي الله عنه عن النبي جت النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم جل إذا سئل سؤالا دام في القبر كقبره يشهد أشهدتك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك دون قوله تعالى كتب دار الله يثبت الذين الله تبين تبين جل سئل دام قبره يشهد أشهدتك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دليل نلادو كالله دال نون كقرآن يثبت الله الذين الله تبين تبين آمنوا قوم بالقول الثابت سبول قول كونغول تابوتو كونغول دون كلمة الشهادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة متفق عليه. وأن أنس يتام أنس رضي الله عنه عن رسول الله كجتان الله صلى الله عليه وسلم قال بماك إن الكافر عندنا كافر إذا عمل حسنة سوغل لي كمؤدي أطعم بها ونيمن تنجد مندين تؤمة نيامته من الدنيا إلى كادمته. وأما المؤمن أما قم دين لكان فإن الله تعالى يدخل له أمرنا محسنات جد مكم إرين في الآخرة هاك لاهر قدوة دي plus souvent ko ɓuri ɗurde kon on tawa ko hefera ɓen ɓuri jogade nema e weli foti ka aduna ga wa yuqibuhu Allah subhanahu wa ta'ala on e heddinanamo risqan arsike on fi dunya ka aduna ala ta'atihi e dow ɗoftare makko nde. wa fi riwayatinari filla inna allaha la yuzlimu o toñata mu'minan gomɗinɗo hasanatan e moƴƴere yu'ta biha nde inna allaha no Allah la yazlimu o toñata mu'minan gomɗinɗo hasanatan fi moƴƴere yu'ta biha nde okka fi dunya ka aduna ga wa yujza biha o yoɓo yende fil akhirati ka lahara. wa amma al kafir amma kafiro kañum so yutam o ñamminta bi hasanati moƴƴi ma amila dendanangal ko golli kon lillahi ta'ala fi Allah o yoɓete fof o ñamminte tono mum o fof fi dunya ka aduna ga hatta ida afda ha so weddoy keno ila al akhirati ka lahara lam yakul lahu tawala tanaki muhasanatun moƴƴum hay e gotum yujza biha kun o yoɓete ɗum. rawahu Muslim. wan Jabir radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maaki masalu salawatil khams misal julugol ɗi wagutuji joyi baraji mum no wayi
ka masali nahari noyono caangol jaarin ilugol ka galle ma gamrin suddugol ala baabi ahadikum dambugal goɗɗo e mo yahtasilu minhu ara o looto e maggol ɗon kulla yamin kala ñalande 5 marratin laabi 5 est ce que o heddoray tuundi ka ɓanndu makko aljawabu la ako wan noon juulɗo ɗi wakkutuji 5 ñande no hana juulirede noon kono woni ñande o heddorta bakkatu rawahu muslim algamru suddugol ay alkathir ko caangol ɗuɗugol ligoy wa an ibn abbas radiallahu anhuma qala sami'tu minani rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yaqulu ɓe maaka ma min rajulin muslim ala wo e gorko julɗo yamutu mono maaya fa yaqumu ala janazati immo daro e fure makko on juulamo 40 rajulan worɓe 40 la yushrikuna billahi shay'an taɓe sirkanani allah hay e hunde illa shaffahumullahu fi sona allah tefinayi ɓe oɗo rawahu muslim ko ɗum woni allah jaɓanayi oɗo fure solon saabu ɓeɗo kono ɗum ɗo fof ko andingol e renagol e nguɗo shirku ɓay sarti on ko so tawi julɓe fure on wonaɓe sirkoɓe ko wana noon kadi wonaɗo juulede on ko so tawi na sirkowo num hari wana ibnu mas'ud yettama abdoullah ibnu mas'ud radiallahu anhu qala wi kunna min latino ma rasulillahi wondude ene laaɗalon sallah sallam fi ɓubbatin e nder calihum nahwa min 40 hella men 50 fa qala ne laaɗo maki atardawna enen hiɗon weltori enen hiɗon yiɗi an takunu nde wona toon rubu ahalil janna nayaɓal yimɓe aljanna ɓen ta natoɓe aljanna ɓen so feccama pecce 4 ono mofti an ɗen tun on ƴetta e feccere qulname wi naam meɗe weltori qala ɓe yilti ɓen atardawna hiɗon yiɗi an takunu nde wona toon sulusu ahlil janna tataɓal yimɓe aljanna ɓen ta so yimɓe aljanna ɓen feccama pecce tati onon toon ƴetta e feccere qulname wi naam qala ɓe maki walladi mi wondiri on nafsu muhammadin bi yadi inni min la arju miɗo tijji an takunu ono mofti an ɗen nde ƴetta toon nesso ahlil janna feccere yimɓe aljanna ɓen 50% leƴƴi e dinaji hedditiɗɗin fof moftanuji hedditiɗɗin fof senda oya 50% miɗo tijji ɗum wa dalika ɗum anna aljannata no aljanna on la yadkhuluha natatamo noon illa nafsun muslima sowona wonki julɗohi wama antum hara on wonali fi ahli shirk jeyaɓe yimɓe shirku illa ka sha'ratil bayda sonano leɓol danewol fi jildi thawr wongol fi jildi thawril aswadi wongol e guril e buutori ɓaleri aw ka sha'ra ma ɗum wona leɓol assawda ɓalewol gotol fi jildi thawril ahmari wongil e guril buutori boɗeri muttafaqun alayh alegoy ko firi si wona hara on mara shirku ma wara si ɗon mari shirku hum hara ko ɓurkun e fanɗude hara ko kun ƴettata ko leɓol danewol gotol pet ko tumbi e nder ɓandu mummunte boɗejo ma mummunte ɓalejo wono woniri noon ngol leɓol andota ko ɗon hakke ko ngol fanɗi hakkude ɗiya a wara ha haysiɗa sirkita sirkun kun ko noon fotata fanɗude ko an abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala umaki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida kana silatuka yawmul qiyamah dafa Allah subhanahu wa ta'ala jonna ila kulli muslim faade kala julɗo yahudiyan al-yahudaji aw nasraniyan fa yaqulu o dala hada fikakuka minan nar ko ɗon sottiraɗo ma on ka yiite an yawka aljanna ko ɗo hotata ka yiite en yetti Allah ko tawi o waɗali en e al-yahuda e an-nasara wa fi riwayatin ko enen noon buye men no waɗitade go e al-yahuda e an-nasara watten yilde wa fi riwayatin nari fillahi anhu ko yetta e makko anin nabi ko yetta nabajo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ma ke jiu aroya yawmal qiyamah nasun yimɓe minal muslimin be dunubin haray ɓe wonde e bakkatuji amsal jibali fotayɗe wona pelle ɗen yaghfiruha Allahu lam Allah yafoɗi fop ma dama shirku ala e majji rawahu muslim qawluhu dafa wonde kanko Allah o jonna ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fa yaqulu in hada fikako ko ɗum ɗon ko ɗon sottateri mande minan naari mana firo mum ma jaa ko konko ari fi hadis abi hurayra li kulli ahadin wodan kala goɗɗo e moɗon manzilun place fil janna wa manzilun e place fin naari ka yiite fal mu'minu gomɗin ɗon ida dakhala aljanna so naati aljanna khalafahu lkafiru kefere o lontomo fin naari ka yiite kankadi o lonto kefere on ka aljanna
li annahu sabono kanko mustahiqun li dalika ko handuɗo e heɓugol ɗingal leli ɗon ɗiɗi kala ka yeteɓe ko furi saabu keferanka ko makko ngu wa mana fikako ka mana sottari ma annaka nan kunta laatike muarridan hay ko a weeɓitiɗo li duhuli naari natugol yiite kono ɓay a waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo acci ɗum ɗa e ɗum ɗa wa hada oɗo fikako o ni sottiraɗoma li anna allah taala saabu allah ɓaddara linnari o lanni hoddirande yiite ngen adadan kontore yamulaw ha ko gasata nge hebbinde allah le foɗata firta o wondata o yana fa ida dakhala al kuffar seferaɓe naati e yiite nge ɓe dunubim saabu bakkatuji maɓɓe ɗi wo kufrihim e keferankako maɓɓe ngu saaroɓe wonta fi manal fikak e nder mana sottirɗe lil muslimina julɓe ɓen wallahu alam wa an ibne umar yettan abdoullah ibne umar radiallahu anhu qala o maaki sami'tu min ani rasulullahi nelaɗo allah sallah sallam yaqul ɓe maaka yiɗuna al mumin gomɗinɗo ɓannoyta yawmal qiyamati ñande dargal min rabbi immorde jom makko hatta yada kanafahu alayh ha o waɗa newre makko nden e hoore makko fa yukarriru girrintinamo ɓe dunubi bakkatuji makko ɗin fop fa yaqulu inna tarif ene hiɗa andi danba kada bakkatu mo waɗɗa kaarijo e nokkel kaari e ñalande kaari a tarif hiɗa qirriti damba kada bakkatu on nokkel kaari kadi fa yaqulu ɗum ɗo fopp o jaabo rabbi joomi arifu mi qirritike qala allah dal fa inni amin qad satartuha alayka mi surrima ɗin ɗon fopp fi duniya ka aduna jama on andali ka awa hande kadi o ana min ahfiruha laka mi yafani kama ɗi fop alyawma hande kadi fa yuta sahifatan o jonne ɗerol hasanati ka moƴƴi makko ɗi woni ɗon o naata aljanna muttafaqun alayh yo allah waɗan min abdoullahi kala e durriya on eno ɓela jentade ɓen jeeyaɓe oɗo gorko kan fuu e fawtagol mum ay satruhu ko surrugol ɗum wa rahmatu ko surrande makko kanko allah wa rahmatu yurmede makko wan ibnu mas'udi radiallahu anhu anna rajulan wonde no gorko goo asaba o heɓino min imratin immorde sonnajo qublatan sabu nunnagol mo ma ɗum qublatan hella yeeso fata nabi o ari ka annabaji alah sallah sallam fa akhbara o humpitimo fa anzalallahu taala allah jippini waqimi sola ñiɓe julde ma nden tra fa inna ari ka seraji ñallal a zulafan e ka tumbere min allayl immorde jemma on allah yafatoma bakkatuji ma ɗi innal hasanati no moƴƴi ɗin hewde heɓona sayi'ati ɗi natta e bonɗi ɗin fa qala rajulu gorko goo wi ila hada ya rasulallah ko faade ɗum ɗo ni laaɗo qala ni laaɗo maki li jami ummati denda nangal mofte an ɗen kullu himɓe fof maɓɓe hiɓe naati e oɗo aya muttafaqun alayh hadise on ko ɗuni ko fottanaɗo wa an anas hadise temen nayyi e capan nayyi ƴettama e anas radiallahu anhu qala wi jaa rajulun gorko goo arno ila nabiyi kannabajo allah sallllahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulallah asabtu hiddan mi heeɓi hiddi noon faqimhu alayya ñiiɓinmo e hoore am mbimana applique mo e hoore am wa hadrati salatu julde nden heewi fa salla ma a rasulillahi o juulide ene laaɗo sallllahu alayhi wa sallam falamma qada salata ɓaɓe salmini julde nden qala ya rasulallah inni asabtu hiddan faqim fiya kitaballah qalne laaɗo maki hal hadarta ma ana sola est ce que a tawdano e amen julde nden qala wi naam qala ne laaɗo jaabi qad gufira laka awa a yafama saabu nde ɗo julde yahu muttafaqun alayh ko qawli konngol makko wi kon asabtu hiddan mi heeɓi hiddi ma'anahu musibatan e ko dambodirɗo ko tujibu ta'zir koko waɗɗinta yo o ñaaɗane o sonkane o piye walaysa al muradu wonali ko fandaɗon al haddu shar'i ko haddu shar'i naɗo bi manare yamiraɗo rajimegol ma foccegol anil haqiqi ka haqiqa yanke joni tigui tigui ka haddi zina wona hiddi zina wal khamri e beere wa gayri ma koynal wona gotili ɗi ko bakkatu toggoso mo faggitile gol fa inna hadihi al hududa ande no ɗiɗo hiddiji la tasbutu ɗiɗo fukkortaɓe salati saabu julgol de enen kadi en dallinorta ɗum ɗo goɗɗo zina ma yara beere inne modi ba o juuli fana ɗon gasi no ɗum ala toon wala yajuzu daganta ko lil imam on tarko ha accugol ɗiɗo hiddiji wa anhu ƴettama makko qala rasulullah sallah sallam o maki wonde ne laaɗon maki inna allaha no allah la yarda himo weltora anil abdi jiyaɗo makko on an yakula al akalata nde o ñamata sayre
فيحمده عليها ويتألى إميره أو يشرب الشرب ما أو يرى جرم فيحمده ويتألى عليها إهور مجم الله نويلتنا أو رواه مسلم. الأقلة كويت يسير بفتح الهمزة سبق همزة ووضعكم بوكل وهي المرة الواحدة بمعنى كدوني نقن دوات لا والقوتل من الأكل إمودي نعمقل. الغدوة والعشوة بمعنى بمبي إكيكي بمعنى سؤيار إهيران والله أعلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي كيتا نبا جل صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى نعلى تدلتون يبسط يده وفنت جود مكو إن كان الله بالليل جمع ليتوب فيه يتوب موسى النهار بون نيالور ماو ويبسط يده وفنت جود مكو إن بالنهار نيالور مكادي ليتوب فيه يتوب موسى الليل بون جمع أو كوني الله جردت حتى تطلع الشمس هانانge fudira min maghribiha kamutirde magge rawahu muslim ko imam muslim woni ko filli hadisi on. wan abi najij wan abi najijin amr ibn abasata kettama e oɗo بفتح العين سبق عين ووضع كمبتشل والباء باء السليمي كسليمي ينكي رضي الله عنه قال وكنت ملاتك وأنا تيم في الجاهلية في الجاهلية أظن أسك أن الناس نيبين على ضلالة بهور مجر وأنا من كم ليس على شيء بجوكا هاي هون وأمتى كم يعبدون الأوثان بريوسنم فسمعت منني برجل غوركو بمكة مكة يخبر أخبارا هم بتخبار فقعدت مياني على راحلتي هورن بعدتي أن سبكم منني دونكم فقدمت عليه مئاري متريم فإذا رسول الله تيون الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا قدونه مسودي جراء عليه هنا تشويني أمكو قومه يم أمكو به فتلطفت متكي من ملتي حتى دخلت عليه حامناتك مكة بمكة مكة فقلت له إن نمو ما أنت كهم ما أن قال لي أنا نبي منكم أن باجو قلت من أنا وما نبي كنوني النبي فيما أنداب قال لا رجابي أرسلني الله ألا نليلا قلت مني وبأي شيء أرسل كون أنلما قال لا رجابي أرسلني ألا نليلا بسلة الأرحام جوكو الأندا وكسر الأوثان إهيلغول سنم وني وحد الله عند الله وجين دينته لا يشرك به شيئا هرا وشرك ناك قلت مني فمن معك على هذا كومبو وندي ما إهوري دون قال وي حر دون قديمو وعبد جيادو وما أوتين وندي مكة يومئذ دنيان أبو بكر وبلال رضي الله عنه قلت مني إني من متبعك نجوكت قال نراد ماك إنك نعم لم تستطيع ذلك أواوتا جكودلان أواوتا يومك هذا عندنا عندما دوهند ألا ترى يا الحالي أن نوي وحال الناس الحالي بهدتي ونا غوتم ولكن سكن إرجي هوتو تو إلى ذلك كفامي ما فإذا سمعت سأننوي بي إندي أن قد ظهرت مفولي بلولي فأتني أنسي آرى لنو قال فذهبت ميهي إلى علم هوت كفامي أن وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اللونسينوي المدينة وكنت ملاتي في أهلي مدوكا فامي أن فجعلت ميونتي أتخبر الأخبار مدهم بتو خبرو جرين وأسأل الناس مدتورو يمبين ندولاندو يمبين كان أفوان حين قدم المدينة من إلى أرنو مدينة حتى قدم نفر ها كنغو أروي من أهل المدينة إمدين المدينة بين فقلت مني ما فعل هذا الرجل كن نغور كودي الذي قدم المدينة أرض مدينة فقالوا بي ye annasi be ilay faade makko siran hibe hittinde mo yanon hibe arde mo be notade wagad arada qawmuhu gumdi be makko be ebbino qatlahu wargol mo kono falam yastati'u dhalika be banu firi dum faqadimtu almadina onsa min kadmi almadina fadakhaltu alayhi min atika makko faqultu minni ya rasulullah ata'rifuni andi tilan qala la damaki na'am anta alladhi kawuni on laqitani hawruno do yambi makkata قال لي فقلت مني يا رسول الله أخبرني هم بتنون عما علمك الله فيكوكو الله أن أندم وأجهله توتا من مجاد من ذلك
أخبرني همبتا عن الصلاة. قال لا ماكي صلي صلاة الصبح جول جلد صبح ثم أقصر رفرا من إنو دا عن الصلاة جول قل بمعنى هرار جالي دون حتى ترفع الشمس نانجم أنتو ليد رومهن إمبري تقردو فإنها يتنج نانج تطلو هنج فودا هنج يلتو هنا تطلع سانغا هنج يلتو بين قرني الشيطان حق نقلادي دي إبليس وحينئذ كنتما يسجد لها الكفار هفراء بن جولا تنجي ثم صلي رفت جولا فإن الصلاة عندما جولدن مشهودة كن سيد درتين محضورة توت درتين حتى يستقل الجل هادو دين فاند بالرمح كدوني امبري تغردو ثم قصر رفت رأبين إنو دا عن الصلاة جول وكاد بمعنى دومي تما نانجي تنبي هوري فإنه كون حينئذ أنتما تسجر جهنم هيت جهنم خبتت فإذا أقبل سفيوتي الفيء كدوني بطغل نانجن فصلي جولو كدي فإن صلاة عندنا جولدن مشهودة كسيدة تتين محضورة كتوت نرتين حتى تصلي الأسرى هاجولا على سرى ساسلمني على سرى كدي ثم أقصر رب إنو دا عن صلاة الجولو قول حتى تخرب الشمس هانانجن موتا فإن هانانجن تخرب هنجن موتا بين قرني شيطان حق نقلال دي شيطان وحينئذ كنتما يسجد لها الكفار هفرات من سجان تنجي. قال فقلت مني يا نبي الله فالوضوء سلقين حدثني عنه يوتين في دنكر. فقال بماك ما منكم علائم الرجل غركو يقرب وضوءه منبن سلقي مكو فيتمضمض ويبو ويستنسب سركندو فيستنسب نيتدو إلا خرت سونا فتاي سامي سنتاي خطايا وجهه بكات كون إكايس مكو وفيه اندر يسنغون وخياشيمه اندر كنا المكونغال حالا سنتي دا انديان ثم إذا غسل وجهه ورفت سولوتي يس مكونغو كما أمره الله وانا الله يمري منو ووالأتادون إلا خرت سونا سويا ينا خطايا وجهه بكات وجه كلا كون كيس مكو من أطراف اللحية هاي كسراجي وانا فوب سامي مع الماء وندين ديان ثم يغسل يديه رفت روتا جود مكو إلى المرفقين هاكا تقولي ووالأتا دون كدي إلا خرت سونا سامي خطايا يدي بكاتو يكو ميمري جود مكو من أنامله إمر دي كل مكو فوب مع الماء وندين ديان ثم يمسى رفت ومسكر سوهور مكو وواتا دون كدي إلا خرت سونا سويا يانا خطايا رأسي كلا بكا توجي كورندوري هوري مكوني ماكو أولوريني ماكو ميميريني من أطراف شعري مرد سراجلي مكوني فاب سكونو مكوني فاب مع الماء وندين ديان ثم يغسل رفت أولوتا قدما يتفي مكودين إلى الكعبين هذا كل وله وواتانو إلا خرت سونا سويا يساما خطايا رجلي بكا توجي كوري مكوني فاب من أناملي إلى كجوجي كل مكو مع الماء وندين ديان فإن هو استيقن قام فصلى يمك أجولي فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومن تيمه ومجده تدنيمه بالذي تبدنند من تند هو له أهل لتأتكنك الله مهندئمه وفرخ أتتي كسرندي قلبه برنما كون فقل الله ونبني الله تعالى وواتادن دو أتين من ارتان سفر دني إلا إن صرفها سونا وونتيتو من خطي ويؤدن دنانغال بكاتو جمكو دين كهيئة يوم ولدته أمه وأوان بعد يندبير مكو جبين فحدث عمري بن أبسة بهذا الحديث أودو ويوتين ديت ويوتري أبا أمامة باب أمامة صاحب رسول الله وندي أنلا الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو أمامة بأنه يا عمرو بن أبسة انظر داري ما تقول كون أول دقوكم في مقام واحد ɗum ɗo fo hara ko e darnde wotere awalegoy koye sa'i goto yu'ti hada rajulu o gorko woni ko okkete ɗum fa qala amri jaabi ya umama faqad kabirat sinni duuɓi an ɗin towi moƴƴa waraɓɓe asami ƴiye an ɗin lo'i goɗɗo taraba ajali lajal angal ɓattike wa ma bi ala e an haajatan haaju wo alhaali wo an akkade bande mi fenata alallahi taala e hoore allah ko komi wolanma ɗo fof ko nina laaɗo makiri fof ko gonga wala ala rasulillahi wona kadi nde mi fenata e hoorene laaɗo mara haaju e ɗum sallllahu alayhi wa sallam
law lam asma'uhu si tawino mi nanirali ɗum min rasulillahi mordene laaɗo sallallah sallam illa marratan sonande wotere aw marratayni ma laabi ɗiɗi aw salasan ma laabi tati hatta adda ko ni o kontiri ha timmi saba marrati laabi jeeɗiɗi o wi simi nanano ɗum goo ɗiɗi tati nayyi joyi jeegoo jeɗɗi ma haddastuhu abadan mi yewtatano ɗum ɗo aduna bihi ɗum ɗo ma haddastu abadan bihi mi yewtatano ɗum aduna walakinni skoni min sayi mi fillitanike on ɗum samitu ko ɓay mi nani woni ne laaɗo no maka ɗum actara min dalika ko ɓuri timmude laabi jeeɗiɗi rawahu muslim wa qawluhu konngol makka wi ɗon jura a o alayhi qawmuhu himo takki suuɗi e hoore makko yimɓe makko ɓen huwa ɗum ɓe jimin sabu o ɗo jimu madumumatun e takkaɗo ɗon wa bil madde e sabu maddu pooɗa ɗon ala wasne ulama in koye dow peesande joomiraɓe gande ay jasiruna mustatiluna gayru haibina jasiruna ko ɓe wonɓe susude mustatiluna juutina lorra on e nelaɗo gayru haibina ko ɓe alda e haajaɓe lorra ko ɓen lorden laaɗo ko ɓe considéra hadihi riwayatul mashhur ko ɗiɗo riwayaji woni ko lolli kon warawa al humaydi kono humaydi kadi no filli hadithan wa gayru e koynamo hira'u ka fammere hiraɓe kasril ha saabu waɗegol ha on poccal ley almuhumala wersingaɗo o wa qala e mana firumo ridabu dawu ammin o gammin wa hammin ridabu ko mone tikkere alegoy ko tikkere dawu gammin wa hammin jomiraɓe suno e suno kadi qila gomɗi wiyama saburuhum ko muñal maɓɓe ngal bihi e sabu mum hatta asara ha ɗum battini fi ajsamihim e nder ɓalli maɓɓe ɗi min qawlim immorde konngudi ɓeya ɗin hara jismuhu inne ɓandu makko ndun sumindu taggodiɗi yahara ay ko ndu ñorike ida naqasa si ɗoytike min alamin immorde musi en ndin aw gammin ma ɗum sunogo wonawi e ko nandirtemo wa sahi ko selli kon annahu ɗum bil jim koye waɗi jim wo gawi sallah sallam e makko ne laaɗo bayna qarnay cheytane hakkude galaɗi ɗi cheytane ayna hiya tayra asihi ko hella ka juburu hoore makko nden wal muradu ko fanda ɗum attamasil ko estetiji ɗi mana ko fanda ɗum annahu wonde no ɗum hina idin on tuma e yataharraku cheytan annahu kowoni hina idin on leer ɗon yataharraku cheytan iblis aji ɗi fof no memmino wa shi'atuhu e feddeji majji on o yatasallatuna hiɗi murta ɓe mana on leer ɗon wa qawluhu wi'ugol mo yuqarribu wudu'ahu o ɓanna ndiyan salliji makko mana yuhdiru lmaa o ɓanna ndiyan alladi ɗan yatawadda o bi ɗan o salli gorta wa qawli illa kharrat sona samay khataya bakkatuji makko ɗin waɗum bil ha ilmu o jama sabu ha o toɓɓa ɗon ay saɗatat ko samay rawahu fillike ɗum baadum yogal maɓɓe jarat ko wiyete jarat bil jim sabu jimo on wassayino selli kadi wattugol mo bil khay inna kharat wa huwa ɗum riwayatul jumhur ko ɗum woni desa fillaye jumhur bi mana majorité jomiraɓe gande ɓen wa qawlu konngol makka wigol fa yansiru o ñittito a yestahriju o yaltinama fi an fi kala ko won konka nder kinal makko min adan immorde tuundi wan nasratu e fiifagol taraful an fi ko serakine ɗen hadise 444 e hadise dernier on e nder babu 51 darsu 2 wa an abi musa ƴettama abi musa al ashari radiallahu anhu عن النبي كجت النبي الله صلى الله عليه وسلم قال أماكي إذا أراد الله تعالى سلطة فعلام رحمة أمتي يرمقوا المفتة بدأ نبيها أبدا وتمي عليه وجبت النبي النبي مجي أن قبلها قدتيده بمعنى أدت جتت النبي فلو فجعله لها وأنا مفتة وأنا النبي ونندئ مفتة فرقا jaɓɓoytoɗo ka aljanna wa salafan faratan furuto haalegoy ardiɓe yeeso kene wa salafan e maranari wayna daha yeeso majje kanje mofte ɗen wa ida arada sofa alama kadi halakata ummatan halkugol mofte ardabaha o letta e ɗewni o naɓaɗe wa nabiyu taw annabajo majje on hayyum no wuuri ƴeya taw ala ko jaɓɓoɗe ko solnaɗe ko wernaɗe fa halaka o halkaɗe wawata kanko annabajo on hayyun himo wuuri yanzuru himo ndaara fa garra aynu gite makko ɗen ɓuuɓa welto ɓe hilaki ha saabu halkigol ɓeya ɓen
hina kadda bo tumande ɓe finni mo wasaw ɓe yeddi amra o fiyake makko ɗe rawahu muslim. haray babu 50 en darsude ko ɗo woni ko hatti ɗum ɗon kadi ko ɗon ko gasi joni noon musidɓe julɓe hande on haray ɗen yondinorde ɗi darsuji ɗo fermen ɗo saabu jomma on leeri moƴƴa ndaygu kona jangguirede kon ɗanike gonre nden kadi tiiɗi haray ɗen yilto rewto ɗum ɗo kala ellaji ko yiwɗon ton e faljireji ko yiwɗon ton gantoji tati no ton ganto arano ngon fanɗugol gandal angal ganto ɗimmo ngon awa ndaygu ngol loyi no neeɓi ko yurno jangga ganto tammo ngon gonre nden tiiɗi no neeɓi donc haray miɗo mari ɗiɗo gantoji tato kala miɗo gantinora ɗiɗo fou saabu kala ella ko yiwɗon ton on yaafoto noddollanka numéro téléphone ji wawen faljitindirde saten numéro téléphone ji ɗin 631 60 53 09 657 ka Selcom même numéro 628 ka Orange kadi même numéro wallahu a'la wa a'lam.